من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوشكو برای برومت دخوازم ایروجوارا بچند دقا لسر مسئله غیبتی بسکن اخلاقه که نباش نمروی دنوا انسان دهی انسان سوی حتی ایوار زم هفدو دکن خیبت هفدو دکن در حق هفدو داد ده بسلکی ترکا دوی ددو قدی هفدو دکن پاش گوتنی هفدو دکن در حق هفدا گوتنی نراس چو توشاش و غلط دویجن دخوازن حوال خواه بشکنن چموره باوین ام بویجن کم بخیر ناف خد که دا شرف و مروت وی بشکنن قدر و قیمتی وی کم بکن او نه اخلاقی که انسانی نه اخلاقی که مرووی رب عالمی اوا یاساق کری قدخه کری حرام کری لسر مسلمانا ناو مسلمان غیبتا هفدو بکه در حق هفدا گوتنی کم و زیده ببیشن خدای تعالی دو سوره حجرات آیت 12 بسم الله الرحمن الرحیم وها جمرا فرماد دکن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ve geli bağırmanda muhafza xwa bikirin pir ji zenê hûn pir derheqê hev da zen bi zenên xirab hûn derheqê cîranê xwe da hevalê xwe da hogirê xwe da eqrebayê xwe da derheqê wan da pir gotinên xirab zenên xirab niyetek xirab li duwan hûn bivêjin zen nekin û niyeta xirab derheqê wan da bira da dilê we da tunebin hûn derheqê wan da bi niyeteka xirab nefikirin İnne ba'da zanni dve beguman qismeki jizan kirine ismun güneye yani tu dve zan dikin falan kesi vakiri falan deri hab goti falan kesi vaha goti ede çima falan kesi şu falan deri zanam ev ahwaye yani tu zan dik tu tfekir ku çima falan kesi raqse kiri çima falan kesi şu mala falan kesi kuda şu tu deraqi wida zan de ku gara kharaf dik niyeteka kharaf ev zen hani piriwan qismeki jwana güneye Xwedê Teala ji me dixwaze ku em dereqê hev da zenê xirab, niyeta xirab, zemma xirab gotin û galgalê nebaş nebêjin. Lewra tu carna zen dikir zena te şaş derkep. Tu vê filan kes çima çû falan derê zenekî xirab serê te dayê niyetekî xirab hê tu lê nir tam eksê wî derket. Ji ber wî tu wê şexê tu gunah qezenc dikin. Xwedê Teala divê wela tecessesû hûn derheqev da casusiyê jî nekin. Yani svi hatta ne var çavê te goy terser cîranê te nebe hevalê te nebe hogirê te nebe eqrebayê te nebe kuda çû çi kir em bê ji bo xatirê ku tu derheqê wî da fiilekî wî xirab bibîne gotinekî wî ya şaş bibîne em bivê bu ku insan carekê gotinê xirab ji deva derkeve tu sivê hatta ne var du casusiya wî bigere ku tu bî pîs bike kêm bike nav xelkê da bişkîne şeref û miroveta wî bişkîne Xwedê Teala divê derheqê hev da li casusiyê negerin سبي حتى باش تعبت دو جيران تا هوال تا دوس تا نبا كنت درق وذا فعلك خراب فينا ولا يخطى بعضكم بعضا قسمك جوا خيبه قسمك دناك لورا تو خيبات دك خيبات ام بين نميمات زما تشتاكو كو ام بفيجن تو درق مدا قصادك اي او تشتاكو تو قصادك قوتني مبجي قوا خوش من نار الجامعات قصاك خوش من نشو غيبته Na tişta ku tu qeser gava min negotibe tu bivê felakesê ev tişta gotê tu pê me pîs bike kêm bixînin tu bivêje wê şerê eva nexeybet eva ji boxtanê iftirayê ji ber wî tu carî ji bo ku tu hevalê xwe cîranê xwe dostê xwe hevalê xwe bişkîne nav xelkê de henekê xwe bê bike çemburê bavê ji bo ku tu şeref û namusa nav xelkê kêm bike xeybeta kesî neke îcarê gunê xeybetê çi xwase Xwedê Teala xeybet çiqa tişteka pîs Xwedê Teala wa baz dikin. Eyuhibbu ahadukum en ye'kule lahme axihi meyten. Erê ma kes ji we dixwaze goştê birayê xwe mirî bixwe. Birayê mera bimire li ber mera. Mirû dikare goştê wî jêkî bixwe. Eğer tu dikare goştê birayê xwe mirî li ber te cenaza li ber te tu dikare goştê birayê xwe mirî jêkî bixwe çuqas navtê te li hev dikeve çuqa tu nikare bike çuqa tişteke bi te zor û zehmete xeybet jî eqa zor û zehmet tu carê xeybeta xelkê neke û deraqê xelkê gotinê em bê pêş û paş qise neke
فكرهتموه لورا هنگوش برای خواه نکار بخون جی اکراه دکن او دلی والهد کب هنجید قرار واتقوا الله تقوى داری خواده بکن یعنی تشتاكو خواده گوتی بکن تشتاكو خواده نگوتی نکن إن الله تواب الرحيم لخواده تعالى هم بزان بالتواب ام بي يكون يجون توبه بك توبه قبول كو رحمه خال مراد كان دقاكو وغيبات كر وخرابي كر وشاشيش كر در حال ربي خاب بزفر توبه بك خواده تعالى توبه قبول دك ورحمه خال مراد آيات قدن در حقيقة داز بفيجم سورة إسراء آيات 36 دا خواده تعالى دفيجي ولا تقف ما ليس لك به علم تشتاكو در حقي ودا زانينا تتوني جسدي ست بسر نسكن فلان کسی وا گوتین موها ساکری موها بیستی آهاتی گوتن آوات تا گناهکار دک تشتا کو در حق ودا سدی سد گوتنا تا علمی تهی تو سدی سن تا بیستی تا بچابه خودتی تنی قصه بک تشتی کو تنکری لسر نسکنه چرا ان السمع جو والبصر شاف كل اولئك كان والفعفك إن السمع شاف والفؤاد إن السمع شاف والعفوك إن السمع جو والبصر شاف والفؤاد دل كل أولئك كان عنه مسؤولا تشتاكو درقي ودا زانية تتوني سادسة نزان قبط قساكر أن بي جوهتا شافتا ودل تجويا مسؤولة قبط نزان بوانا تاب روژا قیامت اشتاتی پرسین و تو گناهکار دبه جبر وی مسلمان دوی اخلاقی وان باش به تم حسن و زن درق انسان دا نیت که باش و قنج و باش بفکره مرو درق انسان تجاری نیت خراب نفکره زمان نکه خرابی نکه و دو قدیا نکه اواج اخلاق مسلمانای دوی روژا رمضان داجی هم در روژه دا هم جی ده هر وقت دا او اخلاق مسلمان ای باش و قنج و رند هبه داكو ام گونه خرکی بیل اسفل نکن سوی خواه حتی جارک دن بیم دخیر خوشیده